I veliki pozdrav svima ljudi, danas ćemo praviti stadion, to jest pravit ćemo tribine od stadiona. Evo kao što vidite, ja sam prije epizode napravio most preko kojeg se ide na stadion. Sad još ovdje nisam iskombinirao baš najbolje, vidite, mora se ovdje preskakati ograda, ali ja ću tu poslije napraviti, odmah sam u povoru. Ovdje ću ja i ogradu, ali poslije ću to napraviti. Sad idem direktno na stadion. Evo vidite, napravili smo, skupio sam bune. Stadion će se zvati Čelikov stadion. Zašto Čelikov? Pa zato. Zvati se Bilino polje. 3, 4, 5, 6, 7, ako svakih jedna sramica oko crna. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inače ima jedna veoma smiješna priča. 3, 4, 5, 6, 7. Jedna veoma smiješna priča. Sad, kod mene je došao jedan moj rođak. 4, 6, i sad mi pil kolu i ja napio, meni sad puno usta kole. Jer jednom, nije to rođak, to je drugi, ja pomiješao nešto. Jer to mi je drugi, to dijete kad je on drao su, da kažem. Zatresla se soba, meni je to bilo smiješno, a i to je bilo smrdilo, znači bože, to stvarno smrdilo. I ja sam sad, normalno da sam morao udahnuti, ja sam zaboravio da mi je kola ušla. Ja kako sam udahnuo, meni je to polenulo u grlu, šta već. Ja sam se na neki način počeo da gušit. Polenulo mi zatim kako je. I to je bilo veoma smiješno, on se smije ovako, a ja vam kad ne curi, ovdje sam se zaznuo, kad ne curi kroz grlo kola. I tako smo se tu mnogo ismijali. Ne znam da li će vam sad to biti smiješno, vjerojatno neće, ali zamislite tu sliku, ja sad prnu ja reknem da dođem do zraka. Da dođem do zraka, koliko je smrdilo. Što je ovaj? Stadion će biti veoma dobar. Ja mislim. Mislim da nemam dovoljno vune. Ali hajde, evo potrošit ćemo sve što imam u ovoj epizodi. Koliko snimam, već 3 minuta. No dobro, epizoda 3 bilo koliko. Čujte, koliko god. Važno da snimam epizodu. Ovdje 4 subscribera do 300, imali smo već u 2 navrata 300 subscribera. Eto, našavali se ljudi, one veže, doći mi opet do 300. Ovaj stadion će biti pravo dobar. Znači mi sad lijepo izgleda, napravit ćemo nešto ko svjetionik, ko što je jedno nešto za osmatrač, tako da možemo gledati na svoj stadion iz visina. To će biti pravo dobro, ali ako da ja pomeram malo tribine. Znači to počelo ličiti na nešto, jel? Evo ovdje sam ja malo morao odlomiti, uzeti od pijeska, trebalo mi za stakla. U prošlom, kad smo pravili restoran, ba znate već trebalo mi stakla. Ja sam je uzmu ovdje ostrava, pa sad ovo nije nešto nauči. Ali šta je tu? Opet sam pogriješao nas. Ako ovdje plivat vodama. To će biti dobro, ne znam sve što smo rekli, nebitno.
Ljudi, nemojte džabe pisati u komentarima da vas reklamira. Mislim, dobro, reklamirat ću ja vas, nije meni to nikakav problem. Ja sam inače neko reklamirao, to mi je drug, Narcis YouTube, evo da kažem. To je inače drug, tako da ja sam to onako heranski, da kažem, snimio reklamu, to radim samo drugojima, ali eto, ako i vi budete htjeli za vas snimiti reklamu, nije meni problem. Kako će ovo ostrvo izgleda dobro ovo. Inače, danas nam je bio prvi dan škole. Sretna vam nova godina škole. Stvarno, meni je danas bio nekako čudan dan. Šta ja znam, jedva sam ustao. Nije sad da ja volim dugo spavat, ali teško se navikne ujutro. Dobro, ajde, bit će petica, bit će para, kakve sad pare u školu. Uglavnom, imam dobro ocjena, ali tek se počela godina, tako da nema ovih ocjena. Kako nam lijepo ide. Drugi dio tribina ćemo vjerojatno u sljedećem napraviti. Što ti je ovo? Ovako svaki red postavim, pogledam kako izgleda. Ali zanima me šta će to. Evo još jedan blok od prilike, neće to biti nešto veliko. Super je ovo. Gdje sam proletio. Ovo će biti pravo, da stane, već sam ja dosadan, jel da jesam pravo? Pravo, ba šta ti je? Pišite u komentaru šta bi još mogu da pravimo. Inače nam mnogo ide dobro na ostrovo, ovo će biti neki grad. A stadion će biti posebna građevina, to će nam biti glavna. Još malo pa smo završili ovaj zadnji red, pa ćemo u sljedeće epizode sljedeći dio tribina. Gdje sam? Sad ćemo brzo da odjurimo, a da vidimo kako mi izgleda stadion. Opa, tribine, sine, opa. Ovdje ćemo ovako davati gole, ovako ovdje skočimo odmah glavom. Ovdje ovako prijeđemo golmana, pa ovdje penal se šutamo sa 2 cm gol. Pa onda ovdje sa centra terena dajemo, ovdje će biti 500 golova. Zazam se malo. I to je bilo to što se tiče u klipa, vidimo se u sljedećoj, pozdrav.